Okay. Ni mbula mbula binakan na viokani ni warong tu kumain na bongi binakan ni kuasa walu tiku na kalokwe may biti and bongi ni singa tusite naik tilka rua ai se tilka dua ni singa ni bula o machi ya babi di binakan ba lebu bikem ni na ni warong mai and bongi binakan ni kuah and nanton vitalan no kero na wekanda ero sema tiku mai na tampan ni dona tiku ni ben karabi Rewa Street Suba kada na tiku na safe haven quando le talano en tarike de kede da biokani na bungi panangan signi kuah marutak ni sa marutak mengorati noken rauna wakatelanga kino lite rawalaye klan sabe ko bikim niyo ni sana rongodo timbaka na ya ni bonongo na safe haven dia ke ko ni sember ni oron ni rongoda ni sema mai di boka rongomai en lewela tikuna noke ni nonta biwo se ni kuah na tambana ni ben karabingo na safe haven ya beba kabi kemni nanto bambre chukmena nongo programu bungo bi kemni ni santo kilani tiko kene bala bala menta na rongo dentro la sere o martak sar ni rani ro sem rom mena bio kaningo ena sigo bena ni kuah merani da mi bio situ en mbongi endaye keba tiko soe tiko non rataro era bia taronga sana kawin beleta na itaber tong karabutiko na safe haven ni gimbita mai na chat bikim na semrati ko mai poletang buwan na ben karabir kina ena yang weekend ke sarbo sibir na diwe kanda era ngan reba tu na bibuke ena ngono sarang ko ya dana rotal man na ser to tokongko na ser na bononto moni do ser talita ki pakalib sarbiao untuk talita ko levu posibi kilometer 20 balangi ni takanuni na maratak na serangko ni mbula benak.
Pakapakaotina moi seta vakana sina marotaka ni levundirana talendi e tuena nonta pono e viti levuna talendi wili talangakina na langa serenda marotaka nindo me vakatartiko o seta na nongo programu e na sere totokongo kanto sere talangando vise mati vikenda na itu ke vakosivi ke mamina sa tu ya oyani ya me vakausa vakamataka oti ero satu vakaro sartu ngangoro nonta na Wakanda e ro se mate kumai na tampana ni na bonua e tukina na Safe Haven e rua ono tolu Reo Street e suwa o ratu i no ken rauna wat ke litera walai ro bule binaka na biokani Sali menggunakan ya. Nimbula. Na kung nakabali sa ng rose mo may kuha. Kaya mo na ni Toby kilite kimanda na karagti ko mo bi na italite na nabuta nga may nabuno ni siya mikini nabuno ni nabuto mikina na ni Cornivaso nabuno ni nabuto mikina ki bakatanga kini bi Ratu Inoke na nomni Coro nomni Cornivaso kina nabuno ni Suzuki. Memnaka takti memnak takbali memnaka mnakentai oya usus talanga may namuka na charotele iyo na tukana niyo len namuka pinaka Na kena kabali sa realite Tinoke. Na kami sa ambulansya ratino kerewalin drona ngonengani nasikula may maduata wastu may bono balabulau i loma nangkar awasus tumbek nga may i lambasa pinakoro turang nasikil naka Hindi na. Makatama na punon rawa bulikin na lite. bay pinaka takti uli ngay may nakoro may nakialo district simberito tokitalian ni na secondary na korbuli nga balik kya singi nunggu korbuli o nunggu choice kin ay patana korbuli ang bityo kinatukago Sheikh Dharma Maharaj College Chongali Bulian Sen naka Oh, ito to. Kung nakabalip sa ranita. Ratu, malabi ka mo ni. Ngako tekbubul namin nakalasindo kinaon may St. Mary's Primary yang kay to siya ni All Saints Secondary School may napumunto kinapumubito. That's primary. Andin. Pambuli chuka ni bikim di kada na buli oti. Na korni buli rawa buli kina na wekandongo. Klani so bikim ni oni siya mati kumai. Bikim ni na buli mpaka may St. Mary. May lambasa pakatalanga kina may nakelo. District School. Do tali ni do may vital no bakango. Ang do liw tal na vio kan ni ragay siya mamay. So nta sa siyang tunis sa sabit sa buli lambak. Na sa gambibire de nunggoy bata-bata wa binibinakin na nomro siya mati kumain na biyo kan sigo binakan kuai om tang dora kana nunggu marau na nomro siya mamay o sa rongo to ko baka sa buka na aruka Fiji sa na Safe Haven do siya mati kumikin nunggo bakay do libo na nunggu lo tartar mo kila tapsaran matango tapsaran matan na itabi libo ertong karawati pero matan di pa matalam matakin na Ratu na nabunon Rusia masar tengah mikir nangunang. Go kero ben karabin na kena ngarabit ko na non rambulir na tikung sal yo no ngono go kero ndonga na rumu lele kwe lawaki me nito counseling room ndonga ina loma ngani vale kwa keto sa puedan pikina as a safe haven ngona gono perdo may sili ardo may bisa orkana wakata lagi kina ramay kota na non raya ni sa sauni senaya ni bisa berna pamimbir na maramay nakarangan dia betul pambibir na tingun salah kero siapa tu kan minggu alaman itu nanti itu rumungai nasi itu irewas itu Antil sa zaman tanang palabon ni ngaw nando tekubuti itu kina na tambanan go Ratu. go sabia o tingo ono na yang baki nanti itu didik tipo as a non government organization lebu nangona kita dari kita beka nangona kita toya umekina wabibi na kena toya butu nangona di covid first phase of covid
Bandi tek tumikin ni matinelo kito ni satu nanguna sangan weekend me to have an outreach menda waka sumbiani pangatakan na talente pangatakan na vikake dito weekend menda isi governo tu itamun sala koya kito siningaravirang anayanda korti konabi tahun takun ni bono suba itu terana bi bono para bul tikinir na tinanda na makubunda makumbunta korangan dia betul nabi buke governa yanda katalangan na nito bingarabi ron ron na buku di kena garabi na timon sala bimbir na street kids and teen sex workers Then, isa dole bunangona ndatu ndongola ni taun ni ndatu rira ni ratu ena be tolo ni sala ondo baka samtaka dolak mana taro atek bu mata baka lava indo mending ding me bita mena nona vale me ngole mai me tu ena be tolo ni sala beka se ena be lo ni taun neta lite na sampai ke bau gitu kemuni maramarita muni ngole mena tambanan ko. Naka tapeti baka yun ang passion na mundong garabir na usin dital takto nga may nang unsiyang manikin na meron tig may nang ba mundo beng garabi ndaw ni beng garabi mo regir nang wani pango korti ni sala sir na yanda sir na single mothers pakai chico na nugu nga de mundo regira mundo garabira na Meda na ngono sa may join kina 2019. Ote ko kina na aruka Fiji. Kasi kitulia tulong ora tinoki o yao ke isimili. Kitul isimili ko roy kitulia tulong kitul tiko na aruka Fiji. Kiro si dito nga may na 2019 meron tiko melay. Antina. Totoo ko sa nagpunta. Hindi ko nang bola na bengkarabin ko nanda regir na wani ko pambindir na 3 taon niya. Nanda biliraki nanda kami warin do na tomate tura bitira me reni ron kina nanda monda. Sono na kenda biliraki rito nga inda tirkila na bunyi nanda miti taon. Hindi na saranga. Ya nita ni natamata okla dito no nanda ding ni nanda ding tak nanda nakaraka. Nano mga buli mai ole ado yat sen me nano sa ding tak gay ding tak bata mo wala may natambaran ko. Ando na taron libo. Kla dito na bitamban ni nanda nakaraka ito pinakata. Okla niyo niya tumba ka naman ni tatanda baka tikim niya. Berarti doon na nakakang bimbin dong garawit. Yang meron mo na 2019 na nung nagkiro sa Kino, kikiro sa may best friend sa kikiro bakay tiko bilang tinaniro bali may kaniya tiko may kaya kiro sa gay tiko makami sa bunbulin chiko may sato sar chiko na nakatanggoy yung dabam naktakanakulo niya kwe sinana vision ko bira tinoki Gi namono ko siya takin biyaw o sanggit ko na iyo kenda rin to bule kenda ka kede na kaya kasambita mana kalu kenda nga okay kenda menda take a first step menda namatin kawaya menda kawaya niya nagira na ka kede Di nasaranga, di natawa. Nakapalibulite. Ratu, ate ko pumunta bata pa na mo budi na may na songo-songo ko me ngunong ko sa na NGO non-governmental organization. Ron ito suka talaman tayo muri siya na tatanda taba ate ko pumikin na Aruka Fiji. Kami bakangan sa wasi authority mana kana how passionate I am is to always help the most vulnerable severe na ngandep tu nabi buke sa adoption narwata ngini I started off as a social worker iyo awa binaktar na kalo ni sini to ya bunga mekai to ya bumay na nungku bengkarat tu ngamay as a kena ba
to kaya tatek tumbek kay bina bi salon may lambas sa pambek na beauty therapist kana sa ulu tunga la tunga na kena baka ulu as a hairdresser dia laku as a travel consultant ena buku niken kita biasa na huli membalet na front office and customer relations may kau sanggai join berto na Empower Pacific Red Cross meado panangonon ko sa pengkarabeti may na bito na NGO o kapital ngaki na Department Social Welfare kaya wabinakta kana tulo ni untuk tarang tumbe kana tumbe kay mbit yung kinatulo to all of these places with short contract siang serangan nimbo kila gaya baka sabta kan yung tingay bitangan na hula sa tukun ni may sa phase off na funding so you might wanna search for some other employees that would take you on sama ni yang penanguna mo sa step out from social work mo sa baong gityo may so na marama may na Empower Pacific wakatalaki may so na week counselors para sa karato to may natakatakan ko ni Vivandi Taki sinso liwasala Vivandi Taki na Viro Romodi and kundi so lako drum tunan dendre as counselors we are not to give advice but we are more to listen kaya nakakasra kito nakatinggo we assume that this person is going through so nakabangko sa lako drum tito for us to come up with assumption of the solution that's why we are be solution based but we are to just hear them out kaya may nanunggo take my as that mo sasangata ka mo that if I could join counseling and then finished off with my counseling classes may ada serangan new sa join take save the children and then from there by 2019 when I was still with MSP Medical Service Pacific I went through a depression I lost two of my best friends that completed suicide raw kota bata lewaran non rombula maya mumureta ngoyo na lain ini sena tamu ni sala and open kana banana nutaki of contemplating wanting to take my own life may nangona ya sa ritik may ni sama ni sini todo ko na nanong living Garabi as a counselor quando tu contigo so para tipo na way one way managing different posts you can be in a department you can be training or nakakabuli tipo or wingarabi to na kunin nakakaka you can be thriving na kuno ko wingarabi kin but you can always have a time where you hit rock bottom kono ya gaya to tilo ya iyo ba winu nakatakan kalau ni kutia me na batang ini ande me urani me intomo ni to amplify the concerns of people that are on the streets wira para siya to na el sinto ver na yalo merwandi taikira mera dondo mera puna kake mena karla ko do mutu awa bina katakan ni sino ya tondonga sampai sema na buku ni suara kila yo talang orang di bengkara bina sama gor wakata kilite isimeli kira tahu yang mai menonito leto na kena start of my just to get the support of somebody to validate the fact iyo ko rin doon na ray voto doon na envisioning sendo na kaysa bitay matinelo mo na kalo o muna punyo bako kinay just take the first step and with these two person it really allowed me to move forward sangay lakit man na vivosa ni vivaya nga gataki kwe kota tani may so na nakenda sinama kan ni ngona kenda do da ka kinendo nakakwe kilan no kundondo mo it serves a purpose for you it allows you to heal so the more I stepped into the 3 phases of COVID, providing empathetic service, and the more I tend to heal. Little did I know that it was also a build up to not only gaining the network that would later on support me when my mom passed from cancer 2 years ago. So that we have a grief and loss helpline. And I'm on you need to deal with your grief. PS, Selena Kurleva,
for providing that space. Di APTC sangai kita undambe na time niya lo na nung sa sangat takati ko move away from that phase of just thinking of giving all of my stuff. Sa sikan ni itu beo na ya lo ni beo kau itakan na kai betin sa waktu na beo na rai na buku ni beo ko to lewa na nung pula yo na ngono sa bandi tekin kin sa gelak me beo na kena kilai mai. I had to research about it. Au reda bati tombu na kena do ya no lubu. There's about 7 stages. We are people back on the field, the counseling or psychology, it has moved up to 12. Grip and loss. But we just came out of the 3 phases of COVID. Elevo erando lulu tu, lomani dua ro nambaki la koi wasar nambaki. Yona lulu, na kai kota mai na different phases. I can you're not keeping track of all of those stages, and now they're going to really become stagnant. So the reason why we have a stagnation helpline is to deal with grief and loss, ADHD, trauma and depression. So anybody that comes in, kung nangonela para tuita mo ni sala, wakito profile taka. We Rebecca na tui ngoni sala, ay labi tiko-tiko suba. Meado mataganda na muna kito sa wananunta kami for us to do a national profiling. Kaya na national profiling, wakaw wir na nito witamba na kiri. Kaya rando we bukit baka na nito different hubs or positive networking divisionals representatives. Na kinambiw kinavirto na po mo ira kaila por la indami wetir na tigungon sala. Profile tekira me kila israngan na demographics na kuno la kumekila na matanggali tu bakilimbula rambula takambeka na nonda tumiwal sangayado na socio economical stability era bombeka rasangara tu sala ko era bun sabeti na kinringon sala bet nikenda redelesu wanangona yado kinana lockdown sa sinasarang kakana saya talangan na tamatar sa care grocery sa laktalan tamatar sa vival takana na big groceries kawian ni betanda kan ni sinindo na bebuke be baya di sansiangan sini watara na kena rata ke na buru nila we koya na ngono kito sa rida mekina kito sa kito to ya utung ame na mask na baka mask kito bitanga na design ni mask bindo na tila kito ngiri tertono bisa nito sandore dari kito do cerita kana tipo sa kiri membuni to log na mas wako ke de vir ke de na bi volunteers kaya ni vitu na dola $5 so mikino nito kwenda ni dula $6 directly goes into our empathetic services for warm meals. Ngono sa ni usota nangon sa na kinanakakan sa nito kata mikito rata kilaw may bena mas sa ngono kito sa uplift kina on the second phases tumbo na willy ni sex workers sa ganito kata how do we address this may nito profile kito reta making ni ratonga value na need for sanitary pads. May nangona kito toya kina 2019 we have been providing monthly sanitary pads. We require nando rauka tipo na bi networks. Vida bata tipo sa toya may natulong ko sa biya ono tipo na sex workers network ni tiraraba. Para baru kina it's not a network para bantu no ira bakate ira sira bantu kona na mera batumbur na kena wrong sa kena reading na dundun na nondon sera kung ko eba bimbi takinga na nondon tangumaki ko ira rasala ko drum men rek ndek penimbula ya may wir na wonel wir na marama ir satu kuna asango na ni bisa go saranga wir na marama ko kito bata bata wir wa wala te kira talanga ko titamun sarla sangiti porto na wir na viverbo na dito provide technical support iti ko na bi matanggali Pinga rabi nakatumi kito semeni kina kito tuwaro mi kito ndong karabai garende na tipo so arando
live tipo si sombe karando per santo ben karakter mena be mataluto kene kuarti ko be kay Salvation Army so be kana be bono tantalesto kurangan rem na be ko kaya rando ang gir talaga may benanito helpline kasi ang matang out to matang ano bisa to gir to may kito na bukun be ka nga ni kena semati ko na ng bulan ni kena taka-taka-taki may binaka na bika kene na bingkar na bina na bibono kito bingkar kini ina kono suba. Andina. Benak balik besar ratu na namo wasya mai na be kaya tik puna na nam do tambana babi di benak bikim ni na barong tik mai ando boleh benak na siam tik mana takulai loma benak balik puna namo ni bakarong tik mana ni to bitalo tik ko ke lite rawalai ke ratu inoke nraunai o bako bini benak na namo ni wasya mai na be ka o tatanda tak mai ratu utali takabakali na nung tukon miyan na libo ni bi tambana ni ngolikina with short term contracts baka nga indo chuko na kay sa tandolo chuko may matamuni something that may be long term for you di na ni siya ni na raw na kinatikibu hindi na buto mayan na dailite baka talang kino o simeli kuroi baka tamad na ngunang dua tik mungkin na matiningon na o klan ni nala ko may na lima ka titingka lite baka tamad na mo sana numa mo sana to mo sa toman ni ratu balata din to taknita bimbi dong karabutin mo. Benak tapi makang sa wartakwati na nagupesyon na mo daw bingarabi iyo yan da kasunda kang uambudi na lamago ni narani daka ni narani ato iyo sama ni ato tunggo sa kabitu niya bakina bakingo iyo babna taki noke na beka erota raw beka da kavo membeletira na ngone bila lagi tita ngoni matala kilir na sex workers se tanto que vivir na SW men untuk na LR matala kilir na widows particular na hot homes ukir na single moms ko kito garavir chika na ngoni Andien, nak balik besar lite okla ni nananta to bitalo ni ko bikim ni na barang ti kumai kiti ko sa nanom ni taro nimbito mai na nom ni taro na cetera okla ni nale besar na kanda na buli ni ko bero na kanda ero siya mati kumai ni ko ero ti kumai na tamban ni safe haven kada dili ba kiti ko na program ya na ruko ni ulutang ko na aruka Fiji i ratu klan dole bunangau na tanto kila ni libro to butu tue mata merang wala nga nakor klan dole buna matagali bo sa baya undo be undo rong sambali toka ni tanto rivira na tungun sala o ir na kerela butu se vir na tango lewa se dorbo er se sarundur tungun ni ngun sal na bimbongi se sona ngun ko sa singali butu tu saranga sa gadola ko to na biyong matanggali bosa Tama nga may tako, saan din nga ng bulan talaga na kor. At ang mada na namuray, na namu do ka ba na profiling, na namu do turmay na iso na data, as iso na fika, kaya na nang rasonitar na uiran do karabati ko rat. Ina karena me bakani kento ni gusto kenda rida ba kenda me nangona otikin na COVID sa nangona ya tumbe kana COVID pati sa pombe kana displacement na displacement siniado nga bir na climate affected communities yang tahu nga weekend so sa ya lime na kami din ipin na core ni siya na program may bagi kipo. There's no youth development programs, there's no initiative whatsoever. Tam sa kanya weekend together na tiba nonton before core nonton del niya ako. Sini kami na uwe pa matatalangan na balik-balik ni displacement sa comeback ni saya arsa Railan back ni sabi kan kami lang may natipon ako. Sen ang back akin doon on the right na nabi por korisu si nakuno wataw niya si cities. Arsama ni Railan back o kwento na kuno sa malilikin na nalo kung musala kito yung takikina
Endo beka na bulo bu na kunungura ni raw teke wakati kyo. Many came with aspirations. Live la ko may rawan ni la ko may rawan tubir na wakasa mo rin la ko kalo ko tiguini o sa rin rawatan ng mabubuli. Ang kayo timaya o sa gernalismen kami bilarang tinakore wina kita. Yo emani daba emani yali tanyani na banana mo so betin nila la ko may ran kayo di hengaran with the wrong because so back naman ako kito reta na nito profiling is nang nangono bala usapa ang baik sa kito sa kabon na vulnerability mapping wana mapping meredi kina eda be kota may tumba na no consider yourself as being vulnerable sindo na marama sinonelewa sini todo kona na no wana nanu ko sa me va bunu tumbeka mo sa sini kay rete sono kalele so rebu tu takatu sono kalele mo membaleta na mo tosse na din sini mata kwa na karangai rawase ni most of them kenda tukuntungan na trafficking in person kwa ya may namonobiti taong dako na taong dako kay biti yo nakakitong gerera may na nito quantitative na nito research pagkatalaki na nito profiling sa pambeka ni levu sa living in trauma betani rasa nga bando nito kuni vera nangon sa kanila baka nga ver na ngon nangon ko era bado to vera to be touched inappropriate places siyang dati ni satu kuni may wale na good and bad touches siyang to kuni vera luwengu kipanindo taray ko na nagono ko sindunan mo taray kin napapadungdung no muto goosebumps kuna rin rin siya na buti na ngomo because those are bodily reactions to any things when it comes to fear. Kipanindo erere na kenda lako rumo matake na nabi matanggali bodily reactions one. Io berto non ito manelle o per arsala ko rumo mena trauma. Kaya sa do may do nambak ni mikito may hindi ka nambak sa kitong kita wrong. How long have you been in the streets? Oh, it's been just 5 years. Okay. Say how many years? Oh ya sabi ako sa ngabul sabi tin kali manambak ba. Doon bek na kaya ya do beko pa babu na kinang numutok kita kiko may nakor may adi na sabi ko kinmo. Iyo sa sana ya do tuminakor. Whether reveal na kaya na kaya nakawawa din beka nung dono. To ya sa sana tekeo may way. To isuba. Sa to isuba sa waktu ko nahuhuli ngay siya nga bakit ko na nung pupunta ko nila ko ibuli. So in order to find a way of providing for my own self, sa lakbatan nga na ako sa tag. Taray ni bangon na kailo manikowate, si sala ko menta ramay ko bangon ni sulo, ingor na sulo ni Mubel, ay sinundan mo daro ko, kolak mo na may meeting warang nabiki. Nakay sinundan may merarong wada to na luwen. If you kung nakakito do masuta for us to continue to amplify where nando may bingaran, na taon ta kumi po, kaya kanyo sa kila ni, because it takes a whole village to look after the child, kaya kanyo sa tipo mayo ngoni sa ala ko may saban ni kay may weekend na tipo isu na safeguarding na muri sa tipo ng bimbi ni no tama makuno sinikila na lako beka siya nga dito na sinimale sa to na ngoni to na ngoni luman no mobile merto ng karabi ko may muri sana gay tipo lubemo ano muni pa ni so tao nabungom pala ko may huli ko sa may karap to na huli pa nagay bandita kasi nga o yung lako may lomani karon lomani bubal ko o yung mo na baita bitiki na kena karabi na nabubal talaga sa nagerinde ka pa nang sa laruwa ko ya ko nakakiturin tiki na ngone ready make na trauma assessment kito assess ta kami kina there has been many who had been lured to the streets ya naman nga wir na dorwula lai ira sa lured to the streets irang gay may traffic taki may winduangan ako no kay no sorry sina kasi ya may nabuno pito bengar pinuwa Revel Street Omcar Nambua ya wir na kana wala lalay sa kiti ko wir na dorwula naman nga rati ko nabuno go su sinamaki meralak to mi ban ko sa kiti ko na wir ko nga ndo nakal ko na rin ka ko na rin raw tekila ko kina pasami to kunit ko ni ko may highlight taki peddling drugs doon nakabalik lolom kito sa rin tungo na ngon salam nito bingawin na bimona
It's not only the spike in HIV, it is also na increase in drugs. Nakakito sinreda may na na COVID eh. Dati kito sa reda nga natumumbe ka ni wili-wili ni so na street kids bakatalangan na teen sex workers. Yan na wukumbe ka ni nonra sa sangata kamera explore. Baka na $5 eh. $5 of getting a tin of glue. Ngonong go to now being a victim. Keu mani so mananong ni taro daktati sa pambeka nga na kisaya do tigana displacement do batal to nga may na effects of drugs. Koya ambatin ni rasa banga tiksar ngoir no mane mera mo dito na tumto buga wanda tir na keleani sarla ko itu kina katumbal ya ka mera tarame na tini glue tarame so nakalalay may baka na drugs pa sa wanita kan berarti kok tum yo is ketore that it's a high risk for all of these children ni sexual exploitation sa laku wata talpungan na exposure to drugs, exposure to violence kaya kan irasin yan ramen kina yan rabento ni may tukutukuti ko may taray na nona pek ni taba binakata may puta as a form of drug or substance or other illicit drugs kwa lang tingway saya mo tau kini vale sio kaimanda o tamaningone sio o taman wada lerambe sa ngara bitir matanga iluman bubale ko kuasa ngaki na irat tumi kena kakan may mukula kita lamon mabuwa pa tintal mo ko ng sala so children are not just going to the streets in order to find a life for themselves it is a way to get away from the risks saling nangon kaya sa ray imbedi takir tunga nangon menda tukun beka tu ner nangon era bersalah kami mersami rock takir tu tahu ni sarami ba we muri kaya ni kenta todo tiko sona ko sa endon beka sa sangat tiko ko sa vidon beka namba kinona ngandre tiko endua mitu ko na bi pompoe ko vea la ko ina ni to sifi ba mo ko si na katamo bo sa vindo na council io na vossa saghetto di viva ma tanto di là non è un cau na me ta ti che sino la quei la porlo che ti usa la vendete vedo non che torre da kila satu na video di drugs tu talaga na kena the side effects to all of these drugs karena sa takabe so na ka ko sini sema bata na cognitive sa nang boleh niwana nanu bata kena emotional bata kena behaviors sa sini ge sema bata ni ro sa wala da ni beka na bin na beke ko video na nanu ga ko ko me to na be kwa io endono na kanga na kamte sindung quando rende da tipo so sa si limbe da tipo so na bondo sindung me si kina Dia besar, dari itu kuna mona liba yo. Depende sa ayaw may na side effects of these drugs nakabimbingan mi kaya kilati po kibakani tubi ko na yalo mundo bin karabin din mung karabin dua ko kita menangan ko relak may sili ar may kama ar may kota ng mga sanitary pads so era serangan ni sema bandra sema ba bulan di bewakani yo kito maruta kan itu karang bulan bimbingan itu sa kadibimbing kakina Jesus did not come here coming to this world to be served but to serve others kaya kito sandu ray itu ngaki na bimbi ni kakitua envision taki may kitong karabir ng sal itu lebu sa nakakin tarin there's a lot of helpline nito helpline na 1528 1528 weekend na tipo ibiti sining karabir nga nayandan karabir talaga kuera bystanders usare dito misan doon beke sa make tipo siya beke ni dara makatiko na isulun doon min dara makatoka kaya na total kaya nang tatambakira tu since we amplify the voices of the voiceless siya sa nga we seek out crime unit and also cyber unit to intervene because kaya man that kaya doa we to na leoni bubale ando rega tumgay may kami kay emosi matinelo kito because kito katira as one of our own one of our members kaya nakangawin na katime waseni ko sa pambeka na bimbi ni nonda kilati ko non tavi ba as a citizen of PG the umaro taksar na sir kim niya
pelita kana matin nanto saber kento terubu enabu ni kenta relativo nan bimbi ni gono biti. If you truly love your nation, how can you give back? How can you create a lasting impact? There we right. Kero sini raw tekila mo binaka. The struggles that we have to endure every now and again. You nakabimbi sarang so come back and just picking up a phone, calling 1528, 1560 verto na virna marama para vinakati mera shelter taki verto na Women's Crisis Center. Sakit ko na MSP sena Child Helpline which is 1325. Kita na tambang ito na lifeline na mukini kwa kota batalawan na bula 1543. Kaya na binakatimbek ang makani tuwe soera bystanders on the street. So duri wala tunga gaire ni soela tunga may rabina kata mera may wama wata kendua. Sa tumbeka sa dendeno ng dami tiko sino na nadala. You can always reach out to us. Kito tipo na nito Rescue Valley Task Force. Kaya ito yago na ngunit ni COVID. Ngo sa bimbingan na nito rin ni sa wawa sa mana nito lak tungon salat. Tukun sarang to no bisa wala mi sato ya bendo na task force iyo kana ngono na task force ya chetiki no de divisi no visa o aru kami kena deputy chair sa ni tipo social family to secretary dai big tambana tali so kaya there's about 16 other ministries and corporate business houses lokatalan na faith base pasalewe na bukulangan ni kena to ya bumain na raibo tu ya Mikito to yung taka. Nanongo kito na lomani bakingo kito to yung taka na wika bibina kito rin ni sa may babuto ka na sara. Sando na nito safe haven. Itong dalawa nga na bukuli ka na wawali tayo keso. Rando bina katamera may get their condoms. Wir na manala kwarto tamon sala. Na bukuli ka na tatamumaki. Sa tipo tali na non relak may sanitary pads. Non may sili. Na nambak sao tinambakin ko da nambaki kito retan kito toso sarawan lewu taking chances taking that leap of faith and abukun nito bitawa tikit so na nito baka ko kito so mikin na kito sa may karawata makin do ngay ki lamani 5 na wala sa out ki bitamen ko kata as a research associate with Transcend Oceania dona organization kuando we karawali mo tambani peace building wakatalaki na climate adaptation and climate resilient work. Sa may full-time sarang na kinagkaragawir na durti ko may council tayo na nito CP. Kung nangonong ko, may nabag sa ako, timedo sa dola talaga na nito evening clinics specifically for people that are on the streets. Kita wag natin kung kinanaw visa, makatalaki na ito na reproductive family health. Wang ito nga, ito nga na nito room, may lumaniwal ko. Kaya nang sitting room. Pada sitting room, may mga ito nga, minito safe haven na, minito helpline. Helpline booth, pandami kinarito na counselors. Pero so mati mga gili kaya lang ito may benan dito safe haven. Kaya nirala kumay sa doon mera durmay. Wir na dito street dwellers, wir na bati ko yung tamon sawa. Kakituri na clinics, na VV clinic mo, it's been November last year, and ito dito waktu may na clinic. Binakasarang na clinic ko, nilebo na nga nila korti tamon sala, si wirang baka na dorubo, wirang kay durwang ko ibalimpol, sa tukuni nga, gori. O kangori na nona matagal suru-suru, pambeka positive may tori menaw ini mate. Na rai tu weekend, ay bata kinang do walawan tamatay. Kaya lew sa nakara, o sa akhir-akhir sarang nga, weekend na nakaibig. Sino dito, kita tumberi na kemikin, ay bikin nabul kuminambulan ni walawan tamatay. O sa akhir-akhir sarang nga, weekend. Pambibibir na do review to na nonda titaman sala, salah ko meron kayo duro may wango na evening clinic sa ito na sa ando na ka kaya na kami kito ko may wango di naman na kito wanda may window na minibus niyo visa yo naman do vivanti teki nga satu pun serangan ni naya ngabi kito na kinala ko may kito may ready ba bunuay bukurikan satu pun na kina HIV bukurikan satu pun na kina STI Levaya ni wabinati kito na reproductive family health ni to torang 18 kalima na minute o test nga ni kuwa wawa nga wala lay tumba o test sa kalitalan nilo sa kitarana nomu
nomor result ni HIV test parang gay bimbi ke sakilay ti na non test do nakakito binakatin kito kaka wallet ti kinakin Ministry of Health may baka ni kito sa profile te kira baka talaki na kito sa rede ti na non ra siko ti na bingon nabu kumbeka be so par sa ti na mate dia ni dia na HIV nabu kulani kito rani Garabatangaki na monitoring for them to take their regular doses of ARV. Ya do nakakito nabu takatipo mikito na sasangata mikito na bawa batkito na ministry. Yun na nito ministry ko sa pambeka everything is self-funded. Nabu nakakito ngakito rin rawata may na nakasatu bikito raw kina na refreshment wag natin ka reproductive family health don obis na baru takatipo na nito buwan daw ako kimi suba kaya to sa senta ko na mga baunggepi aragonda may na minibus ara may sili arabas lumi sila nonra pex dignity pex laku wata kena nonra ya taliso kana bawa ke ngandebi ati asa na aragonda tali la wasu pe tali na bibono ke de para ara okata tu es their hotspots sena nonra spot ni mo sangga itu talaga kita marutak sarni sa video webinar tu sa combat these two capacity development programs but in kito we have 4 pillars so tani sini bararam te kento mena kena tegubu kono 4 pillars ya na pillar 1 is psychological and psychosocial support. That's the reason why we have the helpline kena karua sa combat na empathetic service or servanthood service deliverable ya sa pombe kana kena soli na warm clothing na warm meals na non-ramay sili kake de kwa is for servanthood becoming humanitarian response especially for people all of those that are on the streets na kena patulo sa pombe kana capacity development on health and social issues na ngone tu bagay kena HIV kito ba binakatakan na naguti ko may si Red Cross. I was also regarded as a peer leader that looks after a lot of peer educators for Red Cross. Na kinangkaran na huli ni HIV and AIDS. Kaya we nakatakan ni all of those phases allowed me to be equipped because one day I would have to provide this training. Kaya ningon na ikatikin na nabibararan mo tayo, kaya talaan doon nakakito bibaran tikin. When it comes to social issues, ako ang baka na child protection, na PSEAH, na Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, na JETSIs, kaya na kilambek po na JETSIs, sa pambeka na kaya na pabinakata kinambol ni Bubali may other na watulewa, may other uro, may binabiasa na uro, may bitaki na there's a balance, which is gender equity, disability, and social inclusion. Sakit ko na disability, na kaya na ko na inclusion na Wate ke wamibiti ko wir na winkaragi ko sa wador tim gobyerno timon sala. Na kena otio tinga ni pila sa pambeka na volunteerism. Kitu to ya na tolu manang ko sabi limanan raw to so that ko na more than 1,000 8 to 1,000 of volunteers nationwide. Kaya era tu mena bibono pede lambasa sa sabu tabiuni ba tabua ya domande nandi lotoka. Kaya ke penindota kendo na profile kito sa anjir nga wira to na nito focal points may tarami nito gusto ko wira timon sala so you might endo kemi narani bata tartumbek kaya yan tumbek bata wana na hindi tumata kendo na organization wan ni siya na tambah na bailaw pa kay iyo saka nga ni posota kito na dami to ko go wana na tungayan na ko ni rakatuso na kaulite au nagay ulite ke manibe awasya na daruso rakabu ke taunta ko ni na nabing karabike Doon benar naklite. Nakakapiti the lista level na profiling it. Na profiling na nakita na list kival passport. Nakita na list kival passport. Kani kita li profile mo sawa sagi bagong document na ngone ko sir na gasit
Bambimbitin ko na berbulalay berkirna turang ako retiwi tulengun sala isuba. Saranggi ko may saranggi ko ulis tala may social welfare. Isang itu suba street Bika gitu chukandar space me gitu ngaravir kina birna ngone birkirna turang pambirna ngone. Mira iyo mira gitu kuna mara tori welfare juga. Dahil mi nasusunod ya. Sa profile taki, kersi bersil resili, rakana, rakani. Ocha, kito sa nangyawa rakana transport, meron nang kay ikaw, kunang ran bale, kunang nurot ko nang iratirukin, nara itik-tikong beka. Yan naman na kito sa nakotirakin na naratitikong beka. Kito kilanga, hindi na tipo na ituktukira slip kito, si Amber. Kito sa ngendo potira, para di lure na tamato bale, mga may kaya kito nangyari kina na nabuna era gaiti kina iti kita ni matini ka na lolo mambeka na kakana na isulu na ilabwe yo na lipsan na manalay okila yang baki tin katulu o monitondo ko kito profile taka o pamantana durgulalay asin wilki na koro kotik orto bakar to bitinani vimbuni orto street dwellers wimbuni ngone tineni ngone ki ruotal na man ngorto Betul, tiko pakai tol tamat-tamat, generation iyo Yes, three generation. iyo orto kita iyo may kya na kung kito sana ko tirkini wala may kya kito sana kikilakina na daw na muna era listan tikini kay taon yambe ka na karangan reba pambimbi na loloma makana loloma tan mera kuni vale irsale kuni tan chiku bernandra friends taon na libir na ano kung mer sa buli chikor sa libir to ng taon kito ano kito profile tikira kina kito kilana randa nanda koro nanda toka nanda tikina na matanggali na busara ngai mikina iyo ndare venta no entar kanalo lome turike da menta reni takar kina taklango sana turang apa mbira turang eras dimri me benal benda ngol ta takau chu kena kena tuki Jadi itu oke. iyo kena tuki Cina. kikuna rei tawani ele Sama na tuki sama. tawani singire ta talendo tal namata tamata rachu tawani sana tuki kainu sori ira nangai men matakli lai tawani na kabran lestal nan robale isuba satu seranga lebih satu seranga wana buno era chukina bukan hotspot na buno era modikina buno era talita kamera chukina na iyo yang sana ka sona ngone era sa ngone kitu daga chimi go bitki shushuro ke so sarda daga chiko rabuli mitibe ve ona turanga era bauti mitibe na rabuli ko engineer ko mechanical ka lem na trade arto buli da mai Matiki na iyo lebu sakit tu reda nir sa modi tu nganggur na pasten kami dontor minta reda sarba lewe untuk tu kuna cuma lewe nake dan mereka reda cuma matin tu na tiki nongko berarti kakek ndas ni reda main ndas ni tak tak tiki na baik sawit sampai kita lengko kenda nga bakaiken na bakalim taka tikuna kaya na tikuna nonda tuling sala baka na AIDS ko sa ngaj kumi ko sa tumbo daki tinga na irna manera kitunduge ni un sala ele busera hai sarto goborto na manlala sera hai sarto nga sanga inda turiken na pamalo menta turi na mai ndambe ndaga vital no sarà matin sarto nga pa na wani baka matin tak So, iya lebih era kandian na lebih kabaya me kota living beka na rarawa era la kutu rumetiko iya asa iya se te toka era bina kata merahai meron di ramwila ta pasuri na beka la kutu rumetiko iya tuh ya sama narendra ko ni baka samta ka to nakara ngai duro may pale baka Iya. dana ko si ke ko to ko tay jitu
Sakitu bangkarain rito vale, sarga ibi be chinika vida nangon chinika on nangon kitu kuchina singa. Orto chiku to be jitu estate. Sakitu ya veni jitu, kami on nangon vivi bango. Sangga ichin nangon bakan tua enan tono ngani vale. Ngo baka mera chiku to ko bikin. Na vale dava non to vale ni bu vale se vale dava dava no kuna tu vale ke nan Baka dongan vale. na vale bakar sali songo into ko tukin nangon ko eh. Yana buno ya ko baka me bultek chikina na kuna mto na glue ko bultek chiko na glue ngo baka na candy can e soba libi na candy baka Iya. na fenta na sprite kuna candy ana yoko kalalai soba libi na candy sanga imbio la mana ka glue libur Apa tanong di ano ba bukan libur tas? taka chiki iyo libur taka chiki tamen Ini. nge ngo rabita gini lebih rabita bleni Iya, bata pa mentegire non rai tumbu na taro ya. Biar na lalang wani go. Era cukup ya tau na. E leva tu srai lo mani vale. Dana no mani ke to profile mai me so sa ko ba sa matin bek saya salen na rai tumbu tumbu sindo be rawo. Yung go siya na so be rai puro lo sara lo tama kiti na na no di vai. Ikava tiro na mungkin lagi lolong vamos na vamos si alo weekend. Iya. Sandi no, Marta kana namun rawa siya bin mo balatan ni liwi kima mi sar tungan itu ba kima mi ready rutu ng tabu tu dalam li tahun o belista lebih na kau tukun na lite dalam pwede bin ako ni tukun me andi lewo maira na tunggoy tahun ni era ito kinga o ira turang era tunggoy tahun ni era demo rimai veira na lubendra o klani o ira bak na bungonra era siyang bak ni tali tekira ni tekila na tu bak rabi isa mos di na sarang ni tagareda ya enda kai musibia o ratu bat kelite ni takai ni dalotu iya lembra mo na taduka ya na non dai tabi sarang ni ben karabi ya na non dalolom na non dalut sarang ya lite na mo rai na tikina iya no burai baka ni nonta lo tuli ko sarang ya nonta coach kende ni tumba nonta geli vinkara viver na tumba ke baka enda tukun chiko ondo tukun chiko na una kita profile ta kele etol sam ko bitana wane para under 18 onge tukun na baba ke baka ni more than 300 churches in Fiji baba ke baka ya ndayando mandangana ngone ke ndana more than 300 churches ko etol solo bulka bitana wane chiko ina tanunsa Wala kendara ni ando naman ng gomen tanggaraw eh. Se menagi kaya mendakira na palimenti se mana living matintu. Menda ando naman mendagi ngaraw menda mana ngono ko sarawati ko kin. sarang tu bata na tunggo kuna child sponsorship tanto rito rin Iyo. na karto na UNICEF o rin na bi songo lelew era sulit na ilabo sa nabubale merang karabo sa nga ng bulan na huli metap sarang ni salera wati ko o sa teorite to mantal Blatani bakang bimbinir na ano war sing be ira sa tabs kanan den reme bande. So nakanga kendara ni ta kamenda ke ira kena ya me ni ke ka more than 300 churches in Fiji. Alaba kendara ni nungu taro lebu ngaya alaba kendara ni ta kabikya. diri May na bana sa tol sa ka dito na ngani nga ya. Batanira nga na masira tumbu chuma ye. Ira na liu te kibiti memori. Ele per na ngani ko e chuna na vision korbe pa ilate korbe winwai. diri sa Korbe dito rugby players. Ela ba kendere ni lakava. Batani ondo tukono to ni ndona ngani sudo. Na chiko na baka mekenda na kaya nginda turing bango na iko sana baka nondra Tatandra Nangona peptiso, ni peptiso. Doce ko na baptisi tao. Ni balita na ngone, kenda ngi dola bili nga mentangi kata kami dan na rede chika na ngone kono tumbe. Ye ke kata na simulore me na roma tu vale. E chika sana bi kenda menta kenda no do do menta redire, menta
Mendam susungira dake, mendam ibu kenando susuni dake. Ina saranga. O Marta kana mutu kono mea na tolu nan rau na matalutu tungo i viti. Iya. Vio matanga ndo mosi vio ni kato chungo balai ni kato lauka ni viti. It's getting worse and worse all the time. Na leo ni dorobo no ngone leo satu na bisangata. Makatanga kino ira na turanga. E da tu siang tu ni dari dir basa mau ira na notanga singgo na bitauni. Merandambi tu rakere lavo tu santo moisaranga ni darede. Me bakana mutu kono mea liteu no numu listale na ngone o sarap chiko na programu. Ora siang ni tabuta na ni lotu. O kanga ni binaton nan rau na lotu mata lotu mo. E levo na ngona enta do reta ni tumba se mo kamanda. Era le kolu tu tale na vivo no tale vese burbura. Me ya ferrika me ya sia. Onde makasam taka e santo le toso binaka ya ni sa lako na lotu na merele vambulai na ya ler do ka e na vivo no era sang tu nirkela na bola tambu. Bakata me me te ko mandanga Jerusalem. Bata me mandanga ibiti. E na kena sanga i mer bukei o ira na nonda er sa lotu era susu er baptismo bakara katukuna lite. But no one is looking after them. Me le ngana ngonenda we as spectators le ngana ngonenda bakalelewa but we're not doing anything. Um, o babiri bina kene be aruka Fiji but ki kimdo na ilalango that you're doing something about it. To sa tarong sa matanggal tarong berto na tambani matintu. Hindi sabi mo kutsigurto na social welfare, but I'm sure they can only do so much. Siapa ada berato? Iya, nah antara kai do tu pali kena with the data is powerful kaya kita ni kita tiko indo na wano kaya ta kila na viso ngo ni wata when we amplifying it se kita watu tu taka meso na kamera ni visao lobbying for policy to be changed kaya na rendi vivo ke ver na tito mansala se kata ni uru tani mai indo na tigini dona storybook se na Fiji Times kaya wararan tiktikina so na ka se laksur nga may binakasar nga era tukunan na community se and we have been working with the communities, the grassroots communities. Mera wasia seranga mena karla bodrum tipa na ulu tangan bimbi. Once you get to know about the people that you work with, na tamat kung karabat ko na bingone ke de kanang gere nikila na programa na benganita na non rawa babinakatake whether it's a rehabilitation, you need to understand setting up rehabilitation. Ada so involved in when you're trying to do reintegration process na kena masuk vale sui kalenda nang mane laban na buwal sini laku tunga ni tomi tunga mi wan koi on the streets me lakoi to be wakame band-aid solution misala ko imbiung ngani wan koi okay ngor lo luvemu sendo ko kat diploma ni korongko misala supeles mo sen and on the time kan da mekan dikila that there are also approaches and approaches are from back na family mediation na kena laku ita kana risk assessment endabe bat kita makitina endabe sona ka ko kila ona ni be bukikina yo kan sali smolu mo o tuma tunga ena singen ni po binakata mi balu si mo luwe mo mani balu ko si sa kila that you are dealing with a rebellious child se sa ngone ko sa 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 ni we bisa sa li no na be murumuri sa binakata mo biti ko enda na kono tal whether it's their closure homes or any other homes menonor lagu itu ya ese nga nito miki me dona tamata mena bono enda to kina galakoi biya ni benono wale there's certain approaches and I believe there's a lot of people that are viewing tonight tumbe kana no milo matar takatue e dak tumbe ka bata wir na wale suitu non rendi wale go bata kera ni si wale na voste teleme tamata sengan ke mianga monde urukau ya talibi ko may manan taka may kesa sa naging may ke tapos sabi ka ubiyaw may na sota ito wala ko mansala ke mani ano na mo na para sa tukon kisa sin ke lo mani hubal mo ko sa taru talaga may nalako na bunua ko lo mani kina sabi na kabi mo ko tapatalo ito ko tapatalo no kumbula o so nakakitondore that is self-harm it builds on to self-harm na no rawa mawataka kurende dele una ni to doru wora ti kon sala rama woti kona nakani linga their wrists the arms
bulan bimbingan ni rasa kilanga, okay, nakuno nga ura ni to end it all off, sino na kaurin ta kabana mo nang ko, buka mabuti kaya mo sa kutsa nga batulawan ng bula. Kaya man ni, bula may kaya, to sa nangyari ni kila, the seriousness of not keeping me in this house. Yo, round back and kaya renting na tikoy vale, si round back and kaya, sila tikoy ni he is not loved at home. Si saya doon back sarang nga, so kwarto yung sa lera sa lako may, beta sa sing strana yun, ay naman nang tibo vale, sa kila tu. Pasangan ko nini ko doon do support kyo tu bawa sama ko sa lenga. So they're still grieving with their own grief, with their own loss. Sakit ko so para sa senior citizen kaya related ko ni sambil da kiti ko na senior citizen na bukumbekan ni oir na kaya kasi may nambaki sa hulu lakatake lewo kitong karawti ko sa lay sini binakata mera lewa ina non rila ko ni susuwa ko kaya sini binakata mera lako na old people so beto ni kilay once they get to be a recipient sa okati mera sa viewing na old people so kau tanin do na ka kwera sando something that they value the most sa wakanga no raka tu rawa takila utukila io e se nga nindo na vanu e va val te kiri kina keto ke aso lindo na ngele mi keto titiba kina se tara kina so na vale sa leuna ka e waseti mo wir na nito partner stakeholders to na aruka if you get yourself to look after these people and provide a land we can build a house wir na bi mata partners we have a lot of partners here to kita na libi kan tara vale io che mutali rota nga there's a lot of senior citizen na rai ni sando na kana no zaka tu mena lo ni vida na mbak ngo sa tarang penseni ngo sa waktu le mai o sa mai tu ngo ni sala inda na kai au kila ni sa tau ke sa tau ke na tu nga sa ko mbeka ni la wala le so tu me visos welfare ko isindo e watu le wata kana da bo bola to bo bolle kina when I want to sini be bikin na old people so yo ke pa tarangani wata ke sinong old people so ko na be ala ko na vale wakana koripita home sena hapong ko na rin babal tikin na irso ko na iyo araw sar nila ko karon ni so mano buren beta na ilabo ko sa lakti maybe me kwa ni something like a routine merayar me bangun mata kalilay sara main dabit Misalnya itu nggak anybody that has a diagnosed mental illness kung iti ko bekata old people's home sa baling ito na tuwa kinibanan na no sa totoo tatal nga biran mek para sa may kibit sa ngulok sa bitu bisa hulu kawal mera sa wakato to kan ang program mera sa andam ito nga bantu looking idle being stagnant kaya nanawanan ng talaga I can still make a difference for myself venila ko lele o tarang ko o sa raut nga ni watu lawa venila o tarang ko ko yun nakabimbing kami kenda ko mata ni sahabat tamu itu kena baking tangan dami itu kena salah baking itu Iya, baking is not allowed. baking is not allowed iya ira kanga kento na kento na biya binakat na kento kata ko batekin mo sa pambekan ni kento satu weekend na available information ko kento na kento yung ta kino sa na program ya sa ko kento sa nakam tipo manang gorto na kimani wasya orto na ngonele orto letini ko sa lewalu dua sa lista di nakalaka rosa karawa ko orto na bakipil kawalu ya na baki rosa no bul kawalu quarto sambul tu beka mengon tala deprive of an education so beka rambul tak menang buli da buar sin rawata na na laku porni buli se so beka satu menang da buar satu kuna che sa sera tu nakakane biro ti kito ke na vita di nuko kito leo no o wambin sarin tim ko ni to na ngoni dondo ro ambaki rua do ambaki ono do ambaki iwalu o sa sini biro ti ko nakakane baro tarati ko na o salo manina as a single mom so as for me being the adult I would need to step out of this house and provide for my own self Quando nanumiti ko ken then yo irnang mariretos ti ko ingon salam ko rasa they are always angla sene so tali nakara ko durum ko you need to really assess well living under extreme poverty nano rasa bula tak to menang bulin ra ko ara they have to sacrifice their meal for someone who is younger than them meraw kinani kila mera toso irnang one
Eso nakakita sa rin namin kina kwento yung kinaprogramo ko kwe sini sini na vendetta kana nonra listale lo mani rua se tol namba ki merla ku banga ngara huli tale na ve institute se USP meragere ni rawat mikin darawat na lo mani keso na follow takati ko na nito page na arupa PG page or renda tipo ni every week keto mbita takiti ko because there's about 12 module keto sa tikon ko on our fifth module screen printing what can fabric designs nakakedera ni rawat aki mai ena kako na rani wabure generate income naka na rani ararata kila bo make na kaya nakakito babuli bike basic IT na cooking class ko nakakito ko mimada mingo na bakery sangay ko na production na music production na basic ko Hernando naka music Hernando Langsere na mata dance group que só me convertendo makutu se banana tu eu na binakata mo to pursue this kind of work mula ko make it to rote kila make it so it's something that they have always lived with Natale de Tuvera, they just need to master it to that level and getting the same kind of networking. Kaya ako kaninto duran na studio ni J. Tauleka, who's one of our ambassadors. Tibutala kino Oni, may nagbitiwan sa J. Oratu, Tetu si Mariao. Oni o di pasota o ekipa kololo matalanga ito kaya na bingkara do toko na tu bingkara bina aruka ara toko na daka kito daka tu na lo mani sabi awan na ba siwa ko kito ba bina katekira talaga na tikinya ongo betni era they also come up with initiatives siya nga ni kito redo kito ni satu na nga ndi kito sa teko na develop programs para kadibuli iti ko talaga makata ki eki kaya sa mani wasembe kan do ngona do $2 for the kere every 2 gigs every 1 month once in a month do na bula na kereti ko quando kereti ko pa ruangan ng dola ko na ruangan dola ya na bibo kina na basa sanga ko ya de mun kwenta kun sala because an investor kito sa wa bina take on a journey with us from 2019 up till now eki ba ko thank you so much libumbe karanto wataronga tu sarwakawa but you are truly of a heart of gold a person with a heart of gold na nomundo kawai na sana ni kena tu ya the bango na vivalu ngangata so na ngona mikito we think of throwing in the towel and is always there to motivate us forward we thank you again all of our ambassadors for being there with us to even though we go through these struggles, but we are thankful that we have a supportive network. Okay? Iyo, yang back ngakin so nakakitua be bararam takini kuasa kwa mbele program de vir na ngone para program ko evarni viding ko na lo mani bolo mengo sa kwa mbele na stakeholders. Kito reda ni there's an increase in uniform groups reaching out to us sa kunti korto na orto no visa sierto na prison officers. Si sombe korto na Irna wa uniform ina vivo na raving bikin na book ni vita ngomaki Irna leonibon wa satu kono mai most of the time kito interrogate and our approach is always a little bit harsh kito really kem dolak may as counselors to intervene but ni leona ngona ni dua di va ke na stesi ni totomo e giri morto with a helpline can we have a counselor to intervene or can you come and represent us because keto sinikila nada mi keto tukuna so as for moral support keto vivi as counselors there na tuita monsala sa mo ditungan na 1st of December na mamaro to may ni beti keto we sing sutala keto da kera kakana na lo sa waktu mena da kalobo na sing sudu sa ultimate na mamaro ni sing sudu mo dito na January 1st sa laku mena na giri sa giri o tingay ala kung may kelemay na nito city pending doon na motokasa may kere if I could intervene better to know bisa to content doon na to nganelo is under their custody kaya na buku nito sa lewen o titiko na leski balitas po sa tipo nga kaya na velita kina may na department porque to liaise with kaya wararota kina na nito bingarabe porque to bing giri tinga
satu kuni mayo ya ki na prokaramu ni se na prokaramu se na wale wale ni kenan tong karavendo kona kisi bangori ko kawi walimbula se kawi totongo na be watu mbekango na be vote til karona ya ua sana gera ni interview tale sana ga isota la kawa na kakana mbeke watambui. So before we come in we already liaising with wirna ba untuk pintu mbeke kena bete dake kuera sa support takal ngamen na nito bigara kitong lakukan dia sa wararo taksar na nitong lakukan soli ulutanga soli bakasama lewa ngona no mudala wipo ay sini no to dala to no visa yo if there was an injustice ko ribi na nito moral support nga kito na bandi tak berto no visa kemdo tabu ni kemdo tariko bango manhandling is not is inappropriate kona matanga ni physical harassment what kena all of those things you might silang peken dikira ya nangona ito kono program kito to mito tekina lo menibulo mengo sa kwa ver ke na uniform groups kwa rabina katimera go through basic counseling training na via awal tiko na kena mojo la ko bata talanga bina alcohol and other drugs lebu sa tiko na nito daw ni vivasa lataki daw ni vivara mataki our facilitators are mostly counselors from abroad. So for sati ko langi intend ko begitu who have years of experience as well. Kaya meron bibara na mo tayo kaya kani sa so tabat kendo ko kita mon sala kaya sabi aggressive to may vanilay o ya mo kuni aggressive taleno ya. Fire fighting against fire is yang nito na conclusion it is an explosion and raw nga kinakatang yo weekend pambimbi weekend na nando di bengarame kana gelak tu ni bago yon kata kendo la ku rumah kere oso sih na tuwa kini bakasa mo bili ra kasum tu na dulu so talaka kay kaya mi wango endo ko tingon ni sala mi tu ko nga mai tap sino ni sulu kana lai $1 lang buka batu mi kendo na bosa ko sini bale to ko bale sa ros nga ni keno na vida bata na itukia na di roti ni bata ni to tongo kito lo kiso tatala ni ka iya sa level na mo na kito sa Minnesota kito na matagal kisiba kaya in order to not only work may kito kuning karabira nga natin kung isa kitong karabira tama ako rabi nakata may rabi bararamat may bayado na bi bararamat taki ko na rin babi nakata kana nonda sala ni bi karabi na bi mo kebe pambimbi ko nito partners whether it's corporate business houses faith-based organization we're not sara tipo they on our page we have a 8 module okay lambe katiko ni you're a HR and you're unable to deal with unproductive so bekar satu kunti ko ni kaya sa Lisbon that about work, reach out to us, be trained, and also follow us, do support our work as well if you have the need. O yung kaya na stakeholders, they don't pay a fee, nakangarang suma, o tinanong 8 months of 8 modules, sa nagay solivera, do na $200 pledge. It's either $200 or more than that. Yung nagay bato lawang akina. Kaya baka nira sinisoma men on the 200, na authority ko pawawa ng non-ras activity. But it's just a $200. Kaya baka nindo na module mandanga main BUV FNU 7 APTC, it'll be $350 a module. Yo kito na bukla ni kito kere-kere ni kito babi na katakanan nito sa Bengarabi. Kala ko tengah na Bengarabi taon tako ni wono kito Bengarabi kina mendo maktal tuga. Waktu itu dola mungkin nabi pekerjaan gua menganitir atau the uniform groups and corporate business houses that will be joining us. Totoo kasarangay. Babi ni pinakati ko bikim din na barong ti kumay. Pinakabalib na naman ni siyama ti kumay ka ni barong ka. Wuli dalib na ka. Lite bat ki ratu no ke. May baka na program itong garabiti ko ratu kladongan rabiti ko sa na bitoko ni. May bira na sponsors may baka na mutulog na stakeholders erto na siya mati kumena program sa ating goy na bula minggo. E nati ko busar nga na bula pereni, ba mataltak man da rato. Na binaksarbali ko Dr. T na counseling na basic counseling ite mo ni nagulo minggo. Na first week there'll be 2 virtual na dakati ko. Kaya sora ni dakataka na singa relasyon ni wale walo kinadviwa se walo kinatini na nonrakalasi virtual o tiar sana there'll be na we madaw kita na dakti na
Minnesota. We madao ke na tikina na theory se na coursework virtually sana ga ikti na role play. Na role play air na laksar nga may bina safe even mera main dambe bat ke so na ngandef tu na bibu ke ba bibi kwarto na nito girls beka kwarto la kadrum tikina program on capacity development for income generating Kwer nage main dambe bat ke so kwer maku tu mera council tai kita nage dambe bat ke lo manito counseling room nage daki kana assessment whether they have really been practicing their micro skills whether they have been looking into their knowledge eva kana na huli ko eva dor tiko may bina vita manatale biso tal kurang karang tiko na counseling yo berto na nito program program that we have for our street girls or maybe the girls that were deprived of an education bahkan income generating we're gonna lewa for the last 5 months kanga kito sarawat ako kito sa sini kito reni prolong kito reni mi kito kuning kay bitutu wawawa mi kito kay lako mena funding mi kito kay tawe mi kay lalo mi kay bayad satu nangangandre mate mandangani ngono to may buli kina ortolak to mena wala kana pin to kun oke sino naka ako ko ni ready to maro ta kana kalasi to maro ta kana timingon na ya tikina na kalasi ni bingon kita tonongan ada there's a cycle process for rehab for addiction and also mera waseke kina nakara laku durumuti kana enamona kemani ready ni dona na kisimbi ngande me ngara vir sana they'll be taken out of the circle process into a individual counseling session. That's how we call my counsel takiyan dun dua merari making amount of trauma that they have gone through. Nambulan ni kena arasang ambe kanina nama kami apa adur bira kwe walang ka wali usar na tuba kini wana namu enabisi ngakere. Koya nalo mini lima na madaw ko kito sami sanga satunganan nito yung mukere. Me wakamananga ni mother mengo sa navakti nito cookery class nakani baking wala kena cooking me kito sa kaya nakote we are a self-funded organization bito tumena nito nakaba kito sa follow ni yung ko sa may connected to that there might be support yun ang berte ko menalo men bida na mula sa timati kito kaya kito sa dito care people if you're willing to support our work sa beauty ko may nito na ingredient maybe pa na may wasasan tipo to na revenue movement wabilo nakta kwa ni keto ang boss di pua kay nakta tungan ni kwa sa ando ba kanangon ro sa vital no hoti revenue movement o pa na may webo kito kana masasan ni madaw may na madaw sa ngango kaya kito sa wanana no biketo may semot na sinene ni kwa na buku talaga ni kena diditi ko na kena didi bakti ko na programo na kena dola ti ko na katumba merla ko may lomani ni trikiko as a safe haven wir na oir na ti taman sala kita sama ni kanan kita miso ti ni pa mi kita ker kita tinga ni weekend pwede support ko mena nito sa living arabi na nito rena bills kita pwede na ki Madam Linda Tambuya and allo meninggi nama bulu sau wisi pati kumai sa kilati ko pa na madam ni sakit tu wasiti ko na tubutuba and like ni seeking up for support is not that easy kertala na kayo with the dosin to week tutuban doon may kenta care to may kenta care talent when it comes to this kind of operation satu na tambana na binakata may support kami na nito program yun na we end of back at the month or maybe next month end of next month. So kebelbal na bibu ke with other financial or in kind kaya in kind when napakasanga what should people do? Is ya kaya na kanindo ay batataru may natapusoy satu be kwa na shopping list nga ibaka ubiko pa nagelewa nga may nabuno ko ibuli kila gari na may drop takang nga na nito safe haven meron ni bebo kila berto na ngonele aporto no buli ko na sigurombo kung cooking on cooking and baking donation total na nito bank account aruka bank account na nito
M-Pesa, direct nga may ko bibu kitu kina winan itu bili wakatanga kina nan itu rente. Kona tulu na rumungo, na wale ko itu tulu na rumungo, kitu renta kan itu na bibula. Ko itu ko na 1,400. Wala ko matikin na bili do gati ko na 170. Wabinate ki medemlin dan nolak pengamen bulu saut just for a courtesy visit. Tukun sarokan misalnya bibu tukina. Lo meni bulogo seberakan itu maslak tu aku kuat. Itu sa direct dengan buku di nama sa saran di balik dengan bikin air na itu tokan ibu boleh kan untuk. Kalau kata lagi nak kuat tinggal na nung di mata-mata na kali sini ini kuat. Kuat saban ini dekat tu merna dia. Support akan untuk program. Zaman mdo M-Pesa number. Na M-Pesa number nga na 9720340. So 9720340. 9720340. Nito bank account number nga Dr. Teo kerker ke uran kay bitangan ni kay biungan no statement ni live. Iya, kira nag-imbitar nga doon na you can put it in a flyer. Sa doon na post nga, meron yung biyo sa kina. Kung nga rin daw yan, nag-imbitar nun raw Iya. But on email, how can people communicate with you people from overseas? But libra siya mo chukumin ko, siya mo chukumin balang. Iya, kita nito siya mamay na nito Aruka page on Facebook. Kira ni imbita nga may doon na message on our inbox. Kasi nga na no email address is director.arukafj@yahoo.com. Yahoo.com. Okay, doon. Biabi kami ni nabarang ti kumay. Kaya baka ni binakatamo ni Thao and nonroto program mo na Aruka Fiji. Erto siya mo chukumin ko na nonroto Safe Haven. Iti ko Rail Street, ti Suba. Sa kiriya na naman ni Vito Koni na nonroto na bibuke ang wala may birto. Nagayat sa may birto na mo ni bulang ko. Bulang mat siya na tigtiga mo ni bulang mingko. Ya sa tik mo roll out chungo sa nonroto program mo. Kartu pinakatakin so nanon da bibuke na leo ni bano wabi ni banakan bikem ni nanto Vito Koni bako si bibir nanto lang sere may bakan sa tabut kumaya libu chukon to ambassadors Oni o Jeto Leka Ratu o Egi bakalolo mata marutaka ni ir nanon tanto nilang sere sara dongol chukan na libi buke sa don di na vital no binakan di Koni sara kabango endang mikila tanto ridira kan di lang sere tu yang dasa kan dira na lingan di bibu kera takabo tu era takabo lotu ya ke damarota kan dira da ni tik tal ngana nonra bika wita ke kongon kin sangor chikin na kadi bika ni na bio kan ni sia mati kumai ke baka ni bina kata muni bibu ke berto na Aruka Fiji na so na norto program werto ngan reba me baka labtak ni bitar tare ni na norto M-Pesa number na 9720340 9720340 ni wala talaga na to Facebook page na Aruka Fiji sa to kung na no to bena ko to kung muringo ni wala na Facebook like follow no to page ron ni message directly sarang nga biro na biyo ka ni Rosa matukmay and siguro na kani kuhay litin dala ka ni biyo se Ani ro chuben na nakakitu nanito bingarabi. Ito ano po totoong beta, weekend na kautuki. Abang bini irlang wale kortin ko ito irlang sala, matrimang ikina ko irlang turang. Nalilistar siya na marama ko ito profile ta, kung kortin ko ito irlang sala. Kung nagta kami lebi na marama ito profile ta, pero sa rata-rata ko nung ko, rata-rata ko na makita televisu ko, ko na pala ni Kuray na makita masala tikin, lang marama. Lero na ngone, yale oro ulbul tekitin na naman na makite do
Indo tako si namake tundu Lisa taberto musibirto to sa maruta na bitumbulan na bulat to to mikiniliw na labing sa balunakta kan to sa na bitumbulan kala kila na turbo kwando ti kui ti kambete hani si church si na balunakta ni pero to mai kui Robertson Road balunakta kan iso na wane so na tura ratulika para rabuli tivet kono go sa daga kunak sa chiko balunakta kan ramaruta kan lebuli le solivio sono opportunity baya okila ni lemna pakai lemna wali parti ko yung sala era eswar na singira kenda ke bata internet ke rote ke na bulye ichiko tala na baka na nangito siya na girgir enda rin bitire kina dara ni bukira na rambulan ni na tumulak tilumay iya bambing ako kenda na kautuki na Dakota Talmay ko na first love sa na passion ni do loloma da kilito kin na kaito kin da loloma da mas palis talmay na loloma ya galmonir na bambir na wan da tumbalak ti kumay da bosa na kabir da wakalunga tatakir ti pa merini ra tumbalak rando na wani binaka era pa rogo tarbo na bonongo biti Bambibir na ngone kortinggo na talungsal sa bosya nga ibita na ngone tangan lalay o kira nga kaya katendari ni bukira hindi na ngir na singrani ko talibale bata na may natalungsal nga ko rin tarataka bikin na kami da bukira kin hindi na bek nga na kira-kira ko kireti ko na kinday pinakata Certo, ako sa nga babi di binaktak kalit yan mo rabuta maya sa ata chiko sa nabisaw bisaw veiran na ngonele war do tuingon sala sala ke buli sa rata kata tikunggo ir talaga ni tampang ngonela lai marota kini tarongata di lebu na ngona do ya na vital no ni ulutang bibi bakanggo sa tadore itu ngana sana molmolum sa dare itu ngana sana ibe orang itu betumbu lebu nga nangon nentando bosa individu situ nga ya ni nagere na namun dita bindo sang karabat ko na ruka fichi sandon dia na ita bibaktamer ni sarto nitikim do manangamer tambanyo bisa sarto nitikim do orto tambani social welfare ukla no musiki mem kerti ko na parang tukin di kuwa kira nang kaisya mamay muri na ni may baka binibinaka vi kemundo na leoni timi na no mundo sasanga vikam ni goratu na no mo tatanda ratinoke mo teko bulen do na kaba kaungo me baka no mutukun chukme ni tiko tale so na focal points kairan na volunteers o klani so vira barong tung mo ni ko vikam ni kada na volunteers binaka mo lebu na no mo ni sula na no mo ni ngauna no mo ni yau muni bibu ke vira na itambangone o ira na turang o ira na marama so vira mo rasang serangan di wakanda makan rahe iya na nung do loloma kina nung do biko itaki you can create the change na rao na bisaw may nga bikya na kana yalo o babi ni naktar na lite no mo tabuta may naturunan raw ng matalut ito ngo ibit sa doon din na po hindi bimbi sarang o ron ito kuna na siga ni ko kaya makaya sa tuba na taman ni wili-wili lewo na wili-wili ni lot tubay tamer kaya na wili-wili ni ngo nera chuk ngo elele wal sar ebi boleti ko na maramani tango lite kaya makaya raman na nga kaya dua na lotu warong tuk mini ko kaya warong tuk may kampiang doon tal-tal monitor man na nga doon ay tambang ngo ningo muningara moni buki ko ya tango makikoya ko ti buki ko na beka ni buli beka ni bula and visina and dala mo na lang na sa bongo me from a young child to become a young adult me to ni sali zorbuli usar se ngoneli usar marotak saranga na bimbuli ya ta kaniko ratu to talaga ni biose Na ovvio se la gana bimbini che non carabi non nonne lesa caketo no vedrà come ve ne sei vecho re la ka wuli de mechanism the three P's protection provision participatory na protection che la tama ma che non vuole in nonne che na karua na provision provision sa come back na basic necessities che pani che da
sakilani satu nano di tabi banda di susun dari ngarabi biar nangone isan dono men kilana bimbi ni tabi pasa tui matanda soya nano muwaru takana basic necessities nakake no muwaru takana food water clothing and shelter dilak me bangona food meredike na sini sa kilani o lakadrum tiknanda kita nimbula as a pregnant lady monggai nanu manne sigana kanu kusindi be kanu babinaka ito ya busranga mai nanu mo ya responsibility nangone sangai pun tektik nangone bukete kin nangone basur kin nangkarabi nangone ken karabi mata itu serana getting linga muni be kemni na maramai ko endo ngadra bi ken be kemni kilata langa kem kan sabe na katemu wanu vendi sini tum sino kantin babinaka likely possibilities. Ya nala kalau kena mona, ngone nala kayani, ngone sudah mikirna, sawan tentang serana ini. Ini pu, lebih ngone kita bergerak dengan ini pu, gua ngone sudah mikirna and the child is malnourished. Betan bekan di sini kan itu kok karena kakana down nakakana itu dan bekan itu kok tidak ngone buka itu tikina. Saya ngone sahabat sudah mikirna mereni tahu tikina sudah mereni kan kino ngone. Sangga ya tuh ngone mesakali mai sangga iseng serani sulimi ko itu nakakana na. Povate, che bukan itu bikin tanah lolongan tapi bisa utakan bekan mandarai, bisa utakan toto nivo se to gobernango ne beten ni son tasanto romo da bongato na vivo no che na social media na vivo no che che na sarava cosa na video satu kuntu mai tukun rango ne kortu ngoni sala era sorvira mera levi to rakavur tipo dotu kana ka tava pora siata kati par levi tu yo ilo mani bubale sen manani rani e so levi rendo mananga pakete urus Kue ana vika ke demikian dawa na non takani kwa tiko na provision na kina tango makinang bulle wane na protection tango makinang bulle wane na namu tango makalana nampulo sa pambeka na ready na kina basic necessities food water clothing and shelter na kina ready beka tipo na provision talaga au be wasa pambindi be na shelter kay man de ke dokter ti ke ndo beka na ngono sa ngande mai satu pun tipo ni ortival to sa sama tipo gaya nangonde gitu ngamen do nangonde to sasama ke gitu ngamen ke no nandu kuntu kuntu ngamen lo mani vale nada pambe kanada kumbe ko nangonde ndare ni de ni so nangon salau kini sini kelen salak tu mengko to no tubu lagi meitai oke sasadak pun sesame ko minta butuh so tu on top of the culture a child will only take responsibilities and ownership ke bukan sama matu te ko ino no wai ke bukan tu ko tiko na valen ko ona watu kini ko kina because ko na vale monang ngono sana yal tani nota sa tani kinona o ko watu kini ko ken betangona no mbal mungkaraw na luto na uno na mati nitu o ko na tiksanga na no mu yago na yago kito susuli yo que pensar tipo mga mukula tipo viso na kalalay na ng tumbo de tipo mai where is the ownership in that even na bandi tipo aso na mo na bataro na tali ito kun ni min ko na nobubal ni sa nakali mai yung ko sa mukula nga ni mo no listo mai wa uniform to nga mai pat kinanungulu wa ko tamelo mani wal kaya na binakatamo bandi taktalikin na bukannya sa garabot ti panangon mo wasal tay ko tikina niya matumbo da kay may nawalan ko o natawkin ng tanong may provide that ownership kano tinga sa pambekan na participatory lewo nang one era binakatato mera participate na lewo na wono to mera may tayo tekira sinikan salak namin doon ng mataluto okay to siluto wat kerto Kosrangan na matanggalin bulu bago ngedo tumbuh lagi kina na irnangon ni korsindo me vai tai tai kira kina na bi prokara mo meron do wasa lebu nangon na sari tu bago kaya ko ngai tumbuh lagi mai ko sa tugon tunga ko research ta ko I'm not an extrovert I'm an introvert saro te me introvert ti ora lube mo me lokati ko ti ko mani rumo but ni sa wan ni give your child an opportunity to grow to learn Kita kena Bible classes, di naman nga kaya naman nga nila, ikim do mataluto bata, be open-minded Ikim naman daw ni Bingkarabi, wir na luwen dari sa tunggoy, betul kakek to sa rin tunggoy na lewo ni talent itu wir na ngon tuwan sa. Which is it's not to be exploited, it is to be explored for greater opportunities for them reaching their full potential. And since we believe in that always, kauna betinito nga nito slogan. And ito slogan is reaching the unreached
teaching the untaught and motivating everyone out there on the values of compassion. Yan. Amen. Sebenak. Nakabalib sa raratu. Wabili pa nakabakalib. Wikim raw kilite na numro. Siyam raw minikon ra kanalibo ni comment sa wasi chukumingo. Wir na bakarong tikumay. Wabili pa nakabikim ni na barong tikumay. And ang bongi pa ni ko marutakan ni raw. Bangaral tikiraw. Olite bat ki ratu. Ratino ki may romintan batu ni ko. And bitalo no membaleta na witu-witu sati ko. Tu kera sarcanga na nomuni bito ko ni na barong te kumai sambi chicken go na to empai sa namba la dau da bonga oniro ni solia $5 $10 sente da bonga oniro ni solia me bibu ke na program sana porti ko sarcanga na singa bakarum bukong go na buku ni bakasanga na cookery ke na baking beira na nontangone ni iranga na nontangone ko era nonte so ke bit empai sa namba 9720340 lite semberta ni labanan ng tutubitala no ano sila talaga nangauna mendo ang ano mo ni boss di ba kan ditag bayar na wakarang tuk may kira na tumbo era siya mati kumingo na bimbi ni nom dobing grabe na aru ka Fiji. Bila kata tuti, baru nak takim jina baru timbang mana kaventai ni bale. Ni itu tempat na aru ka Fiji na dalam menir na ngone no ir na lubenda te busra mai bale te mena dalam ni bale lagi tokian itu untuk ni bale sagi tokian kur ni buli serabi mono erna gaikina erna kota abu gitu na kendero ngorong ini bang nakta ni kendera na manir tu kana ngone biar ngone singira ngone nga irna le ni lang talom ni bale bambi bita laki ni sa kasi laki sa uchi nando ikabi weekenda sa uchi nando kata semua nando bosa beli takira nando beli rakira mi ada besar nando me tunggu elom tawoni au babi nakta kani ambaking go na biso tabakenda nando mindset nando na bos na kabira ke bukan don be ko ikono mutumbu sena lebi umeti kungo itan kalon sala okere mo kweti ko yani bale kalibu ko yani ke kani kun ni dona kani ni laga takati ko se nandren be ka sona ka ni sutaw tikalam ni bubale chini to helpline 1528 ni reni ngiri mikina kito reni bibu kina kena kito libital no bati kemni na dam ngani ngandre ba kito reni bibu kikin iya yang baik na bidana ka kito reni ba magaltaka free chiko na helpline nya 1528 ningiri mai ke kani sutaw tiko nandre ni bine kata ni to bibu ke ningiri ngame ni to helpline nya eu mata nunggu dia ka profiling chiko na kata ko kito takap mingun sa iyo ore dana lebu ngana ka itu ki mingun sa la irna bambim birna ira dorbola lai birna turanga nungure nga ira bakken sa ka buti ko kenda bambim biken na matu vale na tikina na korom beka ngai mikina sena matanggali sena abusa ngai mikina dalon sena bambimbi nonda koiti kira tiko batir se leo tinga ni nonda korro se leo tinga nonda matanggali ke baka da se na bayado dondo no kana da babli dira da kutira mai ke baka sa tiren da kabkina matubal naka o kenda tu kenda na lemni korro menda tu rebita na matubal menda kutale stale no ngonda bibu kena buli na kenda sena dalibosa sena baka lotu yan ambe kana buki ire kina batana eba ana kaira kina katuna na tunggu itawen na loloma na kakana na isulu batana nda kunin bilda kira dari dire pongo na sobi kan dari dire pongo nda bos bos tu ye bambi bila nda lomanira nda kani bir mai mo bring that person to your level kuchi kusum besar ngabon level ni marama si turang si dorbo si ngone lewe tipitawen betirang andre bikianta kenda tangan revira mo posting ko bati kenda na youth ran talib ko na youth si biting ko
Iya, ntar ini bisa kita kan tuh nanta page, ntar nanta, ntar ini bisa kita kan ntar ini apa? Dari buki kita nang boy, na cuy itu misal, pindah ke buki. Sebenarnya, nak balik sarlite, ratu, running kay tinian ng tatapi talam. Nakaubetal do taka nakakuasawa si rawa wag na pikikan kiri na bukuni nanda toko na tiko mena reibutu na bukuni kakwa wader mena 2019 me domingo wag na pikikan na talanga nanda sana viso na nanda raye na bika ke bikin na ready na kinait na tingon sala na giriti tiko ni toll free helpline no ke bukan sala ko duru muti kono sus ni bakasamo sinani bandi teki ko ratiko giriti mena ni toll free helpline which is 1528 kan mi talangaki na ni kenda dasabi so takana nanda post on social media levo na ngona salah kutunga na ve komuni na bukum bekan di kena ada tipo na TikTok page na live na kawaya na bukuni kena witalo tek tali so bekan na ka na maning yang bekan na num do we maru maru tek piko di posota io na titala so na ngona mi ken to yo taga so na we mataga lulu tanga se program on social media ko ken nabital no kinawang ko andala nabital no bir na youth share about your community na dava so na karla ko rumah na ngangandre na struggles that they go through bet mere ni kila tipo e so beka ko kina mi ba katiki ma me na de supportakan na bi program ko e viditu na bi bono ke di bite whether it's in the west the south the west the central and also the northern division tali rotek tali obetal tali rotek tali Dr. T Abinak Sarawalewu for allowing us to come onto your platform. Pray blessings on you and everyone that continues to support us. Maka, Nah, nakabali sana. Sebenarnya nakabali po lite, pagkatalakin berarti no kidamro ngauna, tumibuy talo ni kwalib sar naka matanga ulida, pagkatakiyaw en tala pa na matango ni reda na tabilium dong karabiti ko na safe haven, may na 263 Rail Street, may kami na chukisuwa, kaya ka ni Taco Sen by Rail Street, hindi mo alam madan. En anon to, pala ni bola-bola na non roto itu na safe haven na tiko na karangan reba wakata kay sa rose ito kumaya na sanitary pads so na dignity packs na bika baya kero ni bule mo nga ni bidal pakete la imbita ni berto ano tama ni bibu kilip ni bika kita ngorangan reba to ira non te tampangone o ira na ngase era tu na bi tolo ni sal isuba no sori que ne vese ibiti san kana non dei tabi saranga ano barrong tung mini komenta bito kun takayan na be kami na kartong karami tu na roko fiji sabang mo dan bikke mo ro biokan kan sambong lip satin ko may biti wa bini binaka na numro may dami batak tiyaw ng bungin ko nakabali mo na nang dato may sama pati ya ketos tal chung to program na bulan may ko ano nagado tal nang dato matabital no ano nagamindo na update latap sa tiko en bi program to sanggarabatik sa badam doon ba kaya? doon pinaka, Iya, nakuha niyo. doon. Binak, sama din di pinaktel bi kemdo kede rumotok. Naka, mali. Pinaka. Wale, iya. Isa. Pabi di pinakatik biron na biokan ni Rosem Romani ko litero walay bakat ki ratino ken rauna marutakan na non ro may waseti ko na bi takatakan ni librong karabat ko don taman takatak bi tamer di na dito na bitamban ito doon mero laki nakataka kini rosulito na non rongaw na mero may baitabi and tamban limong ko ni bimuke Viran na yanda bibu ke viran na turbo lalai ratu gue tahu ni warna mana ratu bil rakitu vira talengan na do mo tu ngai ngon tol ngon sal kata laki na virna nanda itambang ngoni o na sex workers ngon elewa ertu elom ni tahu ni kartu bibu gitu kina na tambanan ko da marata kan nirto sa may bito ko ni sarar to na tambanan ni vista makatalangakin virtu na
Ministry of Health to na Social Welfare Department sa kililim talaga nga ni Tiber tong karabiti ko na tambanan ko na Ruka Fiji bikem ni na binakata mo ni Bibu ke bakay labo berto ni kay empay sa nga ni berto nilibuti ko na to program berto beta ka kasi no sa nilibuti ko na send it ko berto ni Sebernia to may na no to funding na 972 9720340 9720340 na nun ito empisa na bank account na nag-view mo yung ko page sa email nag-email nga ni director.arukafiji at yahoo.com binakabalib sa naman ni sa mamay muli binakamati siya teknikbaw kung naturang do maksang o klan ni na maksang itong bank and singa bakarong bukong ko binakabalib kay na numundo yalan din na takati ko na makasangka na revenue movement binakabalib na numundo lomaniriti ko na linibanwa na bika da nakaba libo na ngayon daran ni nakaitik nga aw na biya nakaba ito naka may nanumusa ka pasar tsaka ito naka siya na kaya baka daw back na action speaks louder than words so binakata me lorray na kawa da kaba me na bika nga utukunati ko sa kiri sargan pambibi na non da vito ko binakabalebu sa Fera Ogden binakabalebu kam na semati ko may Dubai baka talaga kina ba master Johnny Ravisa bikam na semati ko United Emirates kira mi kay bako sumtumay sa na nung doy labo lilibo may natokala loma virto na aruka Fiji ni na sede lilibo na bako tayan na liyang vira na dorobo na manelewa vira na yanda wakatana kin vira na tukanda setamanda era tubo lang na tol ni stali taun era stavo tu nan renre kena non rebila rak mena non rendi mata bubale sa bakalalom sa tin bakal lebih kemni binakabalib na nom ni sa mamay aw sa tataw tipo na nga total nangon na nagay siya matalmay aw sa baka mo dito kaya ni malamanda Thank you.